President John Dramani Mahama afna no de nsam yenu ne besoma so mo mfa ne nsaba ko mfa ne nsam yenu so sebe ya obetwa 2 times ni nyina 2 hands 2 times 1 hand 1 time. No, God! No, God, please, no! 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 President John Dramani Mahama Obenante Boko say 7th January Obenante slow afna no de nsam yenu ne besoma so Oshers munyina ya maame achi mo mfa ne nsaba ko mfa ne nsam yenu so sebe ya obetwa 2 times ni nyina. Hallelujah. 2 hands 2 times 1 hand 1 time. Hello Obusafo, say the yenina yenim no enana yesuwe in our President John Mahama. Na esan sena Prophet Owusu Bempah wadi kan ahye enkomunti no se mampani John Mahama opeso ko 2 times a onfa ne nsa mienu na enso so do ni mu ba so de nsa ba kun so ma obekọ 1 time no intermediate program ni nyina no de na me twan na me very keen on na me pay a great attention to was say edru say oswe in and odre nsa mienu ebeso so do ni mu enti ebra edru honom na odre nsa ba ko pe so mu no na me yam hye me pa na msi already papa yi ade nkom che wanti ana se ote na wobu nani aguso enti na me de areho kra akame enti owie ya ode kwa akoto mu no ode kwa akoto tray no mu ana se bia plate ni mu no enti me hu se ode sword no akoto plate ni mu back ana se tray ni mu back no eho na me realize se oh ade no de enyanye papa no wan hwe obekọ 1 time na enti na place ni bi na ojane chen I think say one of the bodyguards no ono na she red no na nti ono na omano signal no osan kai no say onfa ne nsamienu enye ansana ode beye within that few seconds na nka ode sword no ekoto train mu no within that few seconds no eno na otimi ya otimi ede ne nsamienu etimi so mu nti even though na camera ya hodie na nso aja ode ne nsamienu so mu along the line nti no ebia nyame be hu yemobo anate nyame be hu no mobo na wama 2 times no etimi abaso a nti media I am beginning to think say asidabi pa anase abaso body bi ewo ho pa sa bodyguard anase officer ya o she ready media madwin chem say abaso body bi wom anase ayeye bi wom a yewra John Mahama onfama sa abrante o de manyame wi a na o de manadi fo wi a onsan fama sa abrante na Omani Renfi. Enti I am very very much grateful to sa abrante okai yewra John Mahama otimi ema ne de nensa mienu etimi so mu along the line one fan so mu anchede enti no minim se betma sesem bibi dia but me yesa video way just to let sa officer no anase sa bodyguard no I want to appreciate him very much enti me yesa video way e de ama bodyguard no anase that officer na otimi kai yem President John Mahama ema ne tim de nensa mienu eso mu no enti no minim say odi no for few seconds but I don't know this means as a prophecy no ebia nensa anka nti sa officer no I think say I was say ye bona baso pa waya dia officer na make no ono ni em say na one the President John Mahama eba no nyina em say na o kan sem bi eguna sum say mampani misra wo kwa fansa mienu so ayinu mo so de mo fansa mienu but em say Mahama erefi enti no osan ebe kai ni biem ena ema no timide ne nsamienu eso munti no officer no medana se pa mi penidini obi penidi ma me wate obi penidi ma me na menye video pa emfamfa no ho na ye nana se otimi kai mampani John Mahama ema ne de ne nsamienu eso
and to her on President John Mahama enam kwama na omo eba no nyina okae no but esa say ne refi enti no na odesikan no ebetum no na osan ekai ne biom nti wo de hwese okasa na okai yera John Mahama after say o salute no na o draw attention say mampani fansa mienu som nti ho no na menya anigye kakra na yen de nyame beye ebia nyame obehu ye mampani mobo but say the make no aseda bi wo ho pa ye de manyame a ewia yensam emfama sa officer we era make no say minim ne din me penidin mon penidin ma me why enti no why ade papa na Eradi benam ne so anase eradi nam ne so aman komsha or the share Prophet Owusu Bempah no etimi abem on say all the time no or say yanyankofo a omu beboaye ombe kakaye amade nyame aka kire ye no ye betimi amaye ni abaye ho so na ya yire ye ho amade nyame aka no etimi abem oma ombe kaye oma omu be support ye ama nyame komsha waka no edi abem sa branche we I will say President John Mahama emani nyini mada emano entwe ne ho mfiri ne ho da because sa branche we said the wetima kai President Mahama no mean say oji nyame nkomhyedi oji nyame adifodi sankrofo bi say na yewura John Mahama ehia omu ewo ne nchen. These are the people that must surround him. Nkofo a omuji nyame die na omunye fake omunkonuro so omuji nyame adifodi omumfa nyame adifo anim enyefom sa branche senka onye ojidini onye obi a oji nkomhyedi a nka sa ebra nka President Mahama or yes or the sword no to train mu back no he wouldn't have minded him, he wouldn't have said anything because onji edifoni but as danka nyame say sabi enyo bia na owo Ghana onji edifoni enti sa officer no already shano pa mompeni di mame and then I just want to make a video of him enti waya de nyame nshira o my Ghana na nyame nshira yera John Mahama nyame nshira NPP nyame nshira NDC nyame nshira obia sabre die Ghana first enti no ye nshira mfa ho NPP NDC I don't care Ghana first enti said be nyame aka no ebebe mo no enti no na me yesa video we say me da sa officer na se nyame nshira mu nyina. Please like my page, share, subscribe and drop a comment and let us build something together for God. Thank you very much. President John Dramani Mahama Obenante Boko say 7th January Obenante slow Afna no de nsam yenu ne besoma so Ushers munyina ya maame achi mo mfa ne nsa ba ko mfa ne nsam yenu so sebe ya obetwa 2 times ni nyina hallelujah 2 hands 2 times 1 hand 1 time. Thank you for watching. Kindly consider subscribing to my channel, hit the like button, share, drop a comment, and hit the notification bell so you could be notified anytime we post a new video. Also consider following me on other social media platforms with the same handle, BluntGhana. We hope you will do that. Thank you.